Hey, yabona into ekuthiwa ibhoki ikhona lonto. Ngizonixoxela enye indaba ke eyake yazivelela ngapha eGoli. Nomunye umdida esasikade sithole naye isipana yibo lonto. So into eyenzakalayo mina ngisuka la eThekwini, ngisuka la eThekwini ngeGoli. And then laphana ke beka mhlambe ihlobo ngaleza ikhathi zayingakabikho ihlobo. Yabo khose wesikhathi nje impela sesihambile. Yabo so kwangiphoqa ukuthi khona umuntu umjida engangimazi yabo. Wangasekhaya kodwa yena wayekade ehlala no Queen. And then ngacela sifethu ngizoba ne-interview kanje, ngithole i-interview, ngizwe interview yabo. So kwaphoqa ukuthi ngiphathe ingubo ezincane just for ukuthi yabo ngikwazi ukushintsha yabo, nanoma mhlawumbe makuthiwa bayangithatha kodwa vele ithemba lalikade likhona ukuthi bengase bengithathe khona ayibo lonto. Shuthi savuka ekseni ke ngakusasa sahamba sakhona yabo, hayi ngafica nje abanye olova bo4 yabo, sakhuluma nje sixoxa siphenika ayibo lonto leyo. Cause ngakhumbula ukuthi omunye umfowethu waqala wahamba ukuqala ayibo lonto, wabuya nje ekhombisa ukuthi hayi interview mfethu uyabuzwa nje ngawe nje mfethu ukuthi kwawenzakala naye into ethini ayibo lonto. Cause mina ngaba u-number 2, nami ngabuye ngaba u-number 2 na lo mjida lo waba u-number 3, lo omunye waba u-number 4 yabo. So into eyenzakalayo ke sesilindile ke manje cause ke hayi okay, so na ke sisalindile ke mfethu, sisalinde ama results ukuthi hayi ke labelungu benza njani, basithatha yini basithathe. Hayi nangebali nangampela wafika, ngeke ngize ngimoshe igama lawo lami lonke, ayinenhliziyo enhle nje kodwa ubona hey yabo labantu laba ba right yabo. So wafika ke yabo nje eshanga isimali washo ukuthi hayi no sithathwe sonke kanje kanjena, kusasa asize soqala emsebenzini yabo lonto. Hayi ke sajabula ke manje nanso ke phela inkinga, mina ngisuka la eThekwini, ngeke phela ngize ngikwazi ukuhlala nalwa mjida lapha na cause uhlala no Queen yabo. So sekuyaphoqa ke manje ukuthi umuntu kumele ebheke indlu, and futhi labo lova laba bawu2 bona vele basuka vele ngakhona ngaseGoli. And then so bona ba right ngendlu, and then thina so bawu2 nalomunye umjida naye wayekade asuka kwenye indawo asinayo. So kwasiphoqa ukuthi mfethu asikhulume sihlanganise sibone senza kanjani. But ke nkosami basisiza ke kolova ke mfethu ke besicushisa endaweni cause yabo yazi noma usanda kufika endaweni ukuthi akubi lula yonke into yabo. But mawuzothola umuntu wangakhona kuba simple yabo, cause nami ngangeke ngikwazi ukukhuluma nalomuntu mjida cause wayekade sesipana yabo. Futhi ngangeke ngikwazi ukuthi ngikhulume nomama cause vele sasingajwayelene kakhulu naye ngoba naye wayemtholele ngakhona lapha wabo, wayesengaze ecabanga into ethize yabo lo. So labo awusike besisize ke siyithole indlu, shuthi ke lendlu lesitholayo ke u4 room yabo. And futhi into yabuya yasurprise kakhulu ukuthi lendlu u4 room kodwa manje 1000. Hey sayibona lo mjida noyazini noma siyithathe lendlu mfethu ngoba seyidinga indle and futhi si desperate yabo. And uyabona labantu la njengoba beyilokhunja lendlu lena basho futhi ukuthi hayi kungcono ngoba sekuzoba khona abantu abazohlala khona. Hey ngiyakutshela kanti asazi ukuthi ke ilapho ke khona ke sesiletha khona inkinga. Hey kuyahleka noma kufika yayibona. So hayi kube usuku lokuqala yabo nje sifika nje into yokuqala saqala sayenza, safike sathi ukuclean cause kwakhombisa ukuthi indlu ekade igcina ukuhlala abantu
yabo, sathi cleaner sapheka, yabo, sa relaxa ke nje, sabo yabo, sichillaxele nje, yabo lonto. Ngikhumbula kahle ukuthi kwaku-3 emini lento yenzeka, yabo, kodwa sasikade sintanta kusukela ekuseni, yabo. Hayi, bese kuthi la ngabo 6 PM sekumele ke sigeze ke manje. Yabo, uqala uyezwa nje ukuthi hey ngeke, yabo, nje umoya uyashintsha and futhi uyezwa ukuthi kuyashisa ke manje, yabo, ujuluke uyabo, nje kube nesifudumezi nje endlini, kodwa futhi manje kungekhona ukuthi mhlawumbe ilanga kade lishile. Hayi, lento ke yasebusuku ke mfethu ke manje, lokho kushisa ke mfethu, uyabona ukuthi hayi kuyabhilida ke manje, akusadlalwa ke manje, ngiyakutshela, yabo. Hayi, silale ke Nkosi yami, kushwaqwa iy'nwele ebusuku, sijuluke kakhulu ke manje, uyabo. Hayi, okay, kusekuseni sihambe ke sesibani nalo mjidi, yabo. So masahamba sihlangane nomunye nje ubaba, laba wathi uyabona nje usekhulile, kodwa hayi kakhulu, yabo. Uyabuza ukuthi hawu, uyasibona ukuthi siphuma laphana because leya nje leya inomakhelwane, but yona ingathini, omakhelwane balapha abaqaqene kakhulu, yabo, but iyona nje yodwa ethe ukuphuma, yabo. Ezinye ezezenje iqaqene. Ebuza ukuthi niphumaphi? Sisho ukuthi hayi siphuma laphana kanje. Sethi hawu, yabo, hey, yabo, umbona nje ukuthi uney'nkulumo ey'khona, kodwa futhi manje uyayikini, yabo lonto. Ebuza ukuthi sikhulume nobani, samtshela-ke sathi hayi ukhona umana wakhona sikhulume naye, sinikeze okhiye kanje, yabo. Siyaqala manje siyaxwaya ukuthi hawu yini lo baba mfethu, yabo lonto. Futhi uyakhombisa nje ukuthi ikhona kahle inkinga ekhona, yabo lonto. Hayi-ke, hayi, nakhona singanaki ngoba phela excited ngesibani. Hayi, sihambe-ke siye esibani, yabo lonto. Hayi, masifika khona esibani, siyafika sasipana nakhona futhi cause save sasishaya ithikithi lebhasi nje lenyanga. Sesipane and then bese siyabuya-ke. Hayi mfethu, masibuya-ke, sibuya kuphekiwe and futhi ikuseni sihambe sesiphuthuma besingagcinanga kahle, kodwa nje sesibuya nje seku-clean, ku-right, kushaya umoya, yabo nje mfethu. Yabo nje kuyabonakala ukuthi no, kade ukhona umuntu okade ekhona la. Hayi, sibuzane nale ndoda ukuthi hayi ngeke mfethu, uyabona yini, ndaba ukuthi uyavula ibhodi linomjuluko ukuthi hayi la nje sekunesikhashana kuphekiwe, futhi asikho side, kuphekiwe ukhari ne-rice, hayibo lonto. Hayi, sibuzane ukuthi mhlasimpe mfethu u-anti lo mhlampe wafika mhlawumbe wasiphekela, cause angifuni uqamba amanga, indlela abayiyona ubejabulile nje, ejabulela ukuthi sizohlala laphana, cause yena ngokwakhe leya ndlu futhi bekuyindlu bengasahlali umuntu, yebo lonto. Hayi, siyibuza mfethu, hey, kodwa-ke singanaki, yabo, shuthi siphake-ke, yabo, nje sidle futhi nje kwakumnandi kakudla, ngikhumbula kahle, yebo lonto. Hayi, emva lapho masiqeda ukudla, mina ngikhumbula ngiphethe ifoni ngaleso sikhathi. The rest okunye angikukhumbuli because save salala, saze saphaphama, salala cause emsebenzini sabuya ngabo kwaku 7:30, salala ngo7:30, saye savuka ngo1 ebusuku, yabo. Mangivuka ngo1 ebusuku ngimanzi, into engangigqokile nje mfethu imanzi. Qale-ke manje lungishaye-ke uvalo-ke manje, ngiyabona ukuthi hayi ngeke something wrong, yabo. So ekuvukeni kwami ngiyezwa manje ukuthi
amahlombe ayasinda, iy'nwele ziyashwabana, uyabo lona. Kuthe kusanjalo ngezwa ngale khishini kwa yabo, lekukhala umshanelo futhi lo mshanelo okhala laphana yabo le yandlu yayama-tiles yonke yabo. So umshanelo okhala laphana ukhala lo mshanelo lo ongazuthi owelala yabo, cause wawunomsindo nje impela kwa. Hayi, ngithuke ngome mangithi efonini le ndoda yangibuza ukuthi hey bo, wena ndoda lo sekhishini yabo lona, shuthi naye iyayizwa lento engizwa. Ngithi mina hayi bo ndoda sengivukile mina, nami angazi ukuthi kwenzakalani ngale yabo. Hayi, evuke-ke lo mjida sihambe nakhona ukuhamba kwethu, sihamba nje sithule, akekho ukhulumisa omunye, shobile manje. Sihambe sinyonyobe, mazithi siyafica laphana nangu ugogo mfethu yabo, uyashanela la lo gogo, and futhi into kuyasolisa nje, uvalo kwathi aluseke ayishuthi-ke mfethu-ke sishobozele sangena-ke endlini yalo mjida-ke yabo lonto. And siyasaba manje, sisaba ngisho ukumemeza, asazi somemeza, asazi sokwenza kanjani, uyabo lonto. And inkosi yami lo wagogo wayekade esenzela into azenzela yona, uyezwa ukuthi ubhizi, khala amaglasi manje-ke, khala amabhodwe yabo nje mfethu, kuhle komuntu nje uyabo ukuthi ubhizi nje yabo lona. Ngoba phela vele laphana thina indlu zangena endlini yayivele nje inesethi yonke, asifikanga nambheda, asifikanga nalutho. Kwakukhomba ukuthi la ukhona umuntu wayekade ehlala khona, uyayibona lonto. Ngikutshela ukuthi mfethu kwashwabana inwele sajuluka. Ukujuluka-ke into yakhona vele, ngoba lonto into yasihlangabeza sifika nje ukuqala kuyona le yandlu leyana, uyayibona into eyenzeka laphana. Angicabanga ukuthi nangelinye ilanga ngiyifisa ukuthi kwenzeke into ekanjeyana yabo, ukuthi ungabona ukuthi yabona lo muntu lo, uyabona ukuthi akasekho lo muntu emhlabeni. Kuyilapho asina choice nathi, uyabona ngisho noma ngathiwa uthi uzama ukuyinika isibindi sokuthi uzothandaza nani yabodo, ngeke ayikho lento le, uyayibona. Lo mjida ilapho khona sathatha khona isinqumo-ke sokuthi-ke size sigcine donsa ijazi lakhe lo mjida, sayigoqa ngalo, sizama ukuyivikela, sidonsa iy'buko siyibeka la, sesilindele nje ukuthi nje. Hhayi-ke sambatha-ke leli jazi-ke kwaze kwasa-ke ijazi lesonto, lasisiza nkosi yami lela jazi leliyana, ngoba hayi nje angani noma savikeleka or kanjani. Sahamba-ke sakamakhelwane-ke sesifike siyabachaza ukuthi hey bo, besinenkinga kanje yabo lona. Bachaza omakhelwane bathi hhayi, laphana mfethu kwakade kuhlala ugogo, and then watholakala ekuseni eshonile, and njalo kuhlezi kukhanya lapha ukukhomba ukuthi ngazi ukuthi ukhona umuntu okhona laphana. Uthi nje lapha ebusuku kuhlezi nje kukhanya nabo lolu dwaba lolu bayalwazi. Yabuya ingqondo yokuthi umuntu wakwahlangana nalela khehla lela lisibuza ukuthi sihlalaphi, la ngafuna ukusitshela, mhlawumbe lalifuna ukuthi siyibonele thina. Mina bafethu ngiyabonga. Hhayi-ke yithi-ke labana-ke sesibuyele endlini-ke manje-ke sesiyothatha iy'mpahla siyahamba. Asibange nje samtshela nje indaba lwamama lwana wayekade esifake laphana endlini, cause asiqedanga ngisho u5 days lento eyenzekile, uyayibona lonto. Hayi, sahamba kanjalo-ke laphana bafethu. Yayinzima leya mpilo leyana, ngiyayibonga namanje angifisi into ekanje.